mwanya gona no kutagata haramwese manya mwanya gwagura mwese ete no kutagata. Richard Rurangwa bya Mukama uri mu kugumba y'ubuhinji nagira ngo abahinji nibetaga kushomesubwa impinge yo murembe kandi no koresembe bo ezongirwa hamutindo okugira ngo amasharura gabo gakayeyongera. Interro muranga abantu ba government n'ahandi kubasa kwija kwatanisa tukasensitizinga abantu bakabasa kuyumusya ebyo buhinji no burisa bakegesa abantu ekiba kweta agriculture finance. Twafundo mwami Richard Dog yatanze kibineki yaturitunguka twareba yatugise umuntu wa hansi kwashimye kutunguka kuzo murengo rwahigo yatugise kwinga no kurisa. Ogu najangwa abahinji nibetaga kwegitara hamwe mu bibina bagatunga sente zo kweyongera mu kuhinga nko kugure birisa habwo kuba amataka menji gakacyukuka. So government yazamu ekasensitizinga abantu ekegesa abantu okukoresa fertilizer okukoresa ukwarra okuteka mu sente bakora ba musakos bakora mu groups nkezi nkibasa kongera mani ombyo buhinje no burisa saving aje tuyihamwe sente tweguzamu tuyama ka sente kabasa katuyamba obana ha school fees obana mu kuza kuronda ebyo kwarizento ochezitu obana kuronda ebyo kwarizo omwana gwitu niche kintu omukusevinga kwitu niche kintu ekituyambere mu kweguza omusako yitu. Omakura gandi abatirwa ihungo muri Kashenyi omugombora ya Rutoto omu district ya Rubirizi birukangirirwe kandi bashabire government kongera kubatekatekaho. Family neza kufuna kiro 10 then tubase kubakwatira mu mulingo. Wabiro mnyishengero wa Bunyaruguru Cadet Benjamin ayirukangirira amakaga sisikarirwe kandi borekero kushemererwa. Yatumanye njara yatuha tiwo turi kumanya tuwo mwebembezi. Cyashemeza munonga kureba ngo yatumanya omubusasi bwita nico cyashemeza munonga akuba cyabe cyo mutano. Umutusimire nyewe kwigambaho tinkabono ko zirenkeki kaideta bereho. Atwairana atumuhezo wa radisi aba district ya Rubirizi yasimira obuhezo buhirwe abantu aba. Government ninye noha niwe. So gavu kugira ngo omuntu yarete cyo kurya yayamba abantu itwe tukuza kumwahura nitumwakira. Kandi no baferirwe ibintu bingi konka nibababerireho kace ahabwa iki kibareta. Kandi wetari mo power of course no moti individual konka kushangana ijuka abantu bitu bakashenyi. Ubero hona rebo kadete nakimanya kurungirwa muto hansi entase neberi ice munonga so yafune kigwereze keki icemiyaga nana kimango nawe n'ubuzubu bwo kurebera abana so ayenangu direct support ye kwata muntu atakwebasa. Bukire kitiyo bongere bashaba government kubatekatekaho munonga ngo bacirukubi. Gasha kwa nitatukunda na Onesmus Ndianaba.